可以。这个是哈擦玻璃的哈，接角200块，没用哈。Ini kemarin ya teman-teman ceritanya. Saya itu kerja di sini wis 6 tahun teman-teman. Kaca itu lap kaca itu ya cuma 2 itu teman-teman. Dari saya di sini sampai 6 tahun itu saya minta nggak pernah dibeliin. Terus akhirnya kemarin itu huru-hara ya minta bersih. Tapi lapnya itu anduk bekas lah inilah itulah kayak gitu. Masya Allah.哎呀， Masya Allah， 太太对不起太太，不是故意太太，不是晚上的时候要吃在家，怕晚上加了。不会难，不会卤味。哦，好了，它是葱是晚上在家的，对，比较漂亮。这个猪是刚刚好，对对，不用送东方一点对，吃不够了，对对，不用送东方一，我们吃不够。不要送。这个是他们弟弟的不一样的味道。这个就很热。对呀、这个是不好。不厉害，这个是那个什么意大利。这个才好。对呀、应该是意大利厉害，这个是都是铁，如果那个不是铁。来晚上要煮什么汤？晚上就煮冬瓜汤。冬瓜汤，放排骨，不要，都不要哈。轻轻的放姜就好，放姜丝片而已。姜。走，看，快掉了。好了，没有关系啦，冬瓜的东西很好啦。卤，快掉没有关系是什么意思？看颜色快掉了。不会，这个本来就是这样。等一下，吃那个石墨鱼呀。啪那个。哎呀。哦，喜欢吃那个。对，他们喜欢。这个手帕要丢在这里，要做抹布吗？那这个一是沙西米。仔仔要做什么？我要这样子下去剪。平底锅修放稍微这样。这个一片好贵的，对。对。多少300。挑了就这个好了，刚回本来这个也有新鲜刚回吃。好了。煮一片就好了。煮2片，我们等一下浪费钱。放了酱好了啦，对对。好。看起来是牛肉啦，等一下跟妹妹说这个牛肉香菜。我放冷冻，师傅说要放冷冻。那你要吃就不用放冷冻啊。一次我们一起吃啊，以后我们买酸辣2块拌一拌这样吃一起。Halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya ya, yuk Jayus semangat. Ini mbokku masak non halal untuk nanti malam. Jadi nyonya aku masak dulu teman-teman. Jadi nyonya mau makan di luar bersama teman-teman, Ibu Heni yang masak. Ini mau tak masukin kulkas. Seperti ini ya teman-teman, nanti untuk makan non halal. Nah ini seperti ini. Masakan nyonya aku teman-teman. Bentukannya seperti ini. Ini tuh cucu anaknya semua suka. Kalau ada ini nafsu makannya tinggi. Kalau nggak ada nggak nafsu. Bumbunya bawang merah, bawang putih, fermentasi kriuk-kriuk itu macam-macam. Nah, ini saya sudah mencuci ya. Setelah nyuci saya keringkan di mesin cuci. Jadi supaya nggak netes ke bawah, aku cuman ngeringnya itu 1 menit. Angka 1 mulai. Katanya perkiraan cuaca ya teman-teman, Taiwan akan dilewati angin topan. Tapi beritanya kemarin update lagi tuh aman teman-teman Taiwan. Anginnya wis lari ke daerah China sana. Tapi efeknya masih ada teman-teman, kayak angin-angin gini.
Hujannya itu nanti katanya nggak tahu berapa hari lagi. Alhamdulillah beberapa tahun ini Taiwan itu aman banget dari angin. Katanya mau ada taifung. Taifung tuh angin gede teman-teman. Tapi nggak ada, alhamdulillah. Beberapa tahun ini alhamdulillah selalu dilindungi Allah SWT. Kalau kata Nyonya selalu dilindungi Tuhan Nyonya, seperti itu. Taiwan aman karena presidennya itu membawa apa? Hoki gitu katanya Nyonya itu. Presiden Taiwan sekarang itu siapa? Presiden Taiwan sekarang itu namanya Tsai Ing-wen. Tsai Ing-wen. Aku mohon maaf ya kalau pelafatannya salah. Beliau itu adalah seorang ibu-ibu teman-teman. Kata Nyonya beliau tidak menikah. Hei! Chongdian. 可以啊，可以啊。好。来，台的中药有没有带？要不要带中药？好。等一下跟茄糊酱到茄糊，它有一堆太太。中店在茄糊家很多，不用买。什么东西？没有听到哦。Nah, jadi nyucinya itu cuma 1 setel punya saya, 1 setel punya Nyonya. Kelar, alhamdulillah, rampung gayane. Lan眼睛有没有戴？还想看电视啊？是啊。还想看电视啊？手机也带了，中药也带了，眼睛要怎么种呢？什么东西带？哎，怎么种这个不会这么累哦？马超，这个有2、3公斤呢。没有办法啊，也没有什么东西。哪有可能？哇，好重哎！应该是带，最重要是带签上了。土地的什么针那个不用带，那个没有带，带那个有什么用？来，那这么重呢？房子的心。哎，这件裤子好像很长。不是啦，不好看的，看屁股看，不好看。要不要棒一点点？漂亮，给人家看很好看。刚才风一直进来，deh. 这个jane masih terus ya teman-teman, awet. Nah, tapi anginnya lumayan loh teman-teman loh. Lempang. Ini lumayan gede teman-teman. Namanya taifung teman-teman. Manasin non halal ya. Tambahin daun bawang, banyak banget ternyata, tak kira sedikit. Sak wajan. Ini tadi siang ya, tadi pagi dimasak Nyonya, jadi sore tinggal manasin. Wes teman-teman, tak matikan ya. Nah ini jahe teman-teman, jahe muda, mau tak masak kuah. Bismillah, beligo. Oh, masya Allah. Jahe top. Rebus sayur ya. Bismillah. Kecil ya. Bang semua. Oh， 姐姐说没有，姐姐说她没有。今天有卖的。对，姐姐说那个什么没有来，阿玲太太。没有来啊，那个什么进来。那可以退吗？衣服？可以。这个是擦玻璃的接角200块，没用那为什么买一个而已？我要先看看好不好用。
好用再买。收 Repen de tong sini hao. 不一定。哎，这个是我这个弄衣服的啊，那个有那个铁的那个。 Phần này thầy thế, cô cái thầy thế chẳng pu yom mày. Nà cái sữa bột chạy á mà tay huế là hình tố mai chắc cỡ rồi. 我 Tiạc 就 tiạc 不 nè. 要啦，我这人家这个在特价啊，我是这个啊。 Thử xem bố mình hình tố chạy á mà nà cái tay huế là bố mình sư chơi yêu dùng sư chơi cỡ rồi tiạc tiạc nè rồi. 阿妈，这个跟日本这个不一样。我知道。阿妈都是那个不好的，那个我不要。对啊，但是这个我有很多有什么用？我们最有用的，我们有那个。改天去再买。我们有用它就不买，没有用它就我有买。用，因为我那个旧的都不要了。 Ini kemarin ya teman-teman ceritanya. Saya itu kerja di sini wis 6 tahun teman-teman. Kaca itu lap kaca itu ya cuma 2 itu teman-teman, dari saya di sini sampai 6 tahun itu saya minta nggak pernah dibeliin. Terus akhirnya kemarin itu huru hara ya minta bersih, tapi lapnya itu anduk bekas lah, inilah itulah kayak gitu. Kok ngerasani majikanmu yuk tenan niku. Masya Allah, tuku kelambi anyar kira gane 10.000, 20.000 kuwi gak ora eman. Tuku lap iki emane Masya Allah. Kon tuku kanebo ra gelem jare rapi. Sebenarnya. Nah, kita ngalupin ini ya. Nah, tambahkan garam. Kita delep-delepkan. Tutup. Lah wis mau main sama lihat sayang teteh. 4, 9 Sinren tofu. Oh. 因为没有常常去那边这样哦。哦。 Ini mbokku membeli puding almond ya, kesukaannya cucunya. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua deh. Zhang Dao semua deh. 孙子。给你奶奶煮。哎。什么东西奶奶？给呀。给呀是什么意思？动物吃这样。我知道，它白米的面对对。哎，对，这个。它是白米做的对。 Cece. Ini biar empuk ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini namanya jiaoru. Babi giling kecap masakan spesial nyonya untuk cucu-cucunya dan anak-anaknya. Ini keluarga nyonyaku suka banget ya. Setiap majikan itu memang beda-beda ya teman-teman. Dulu kalau majikan saya yang ada di Tainan itu kayak elap kayak gini tuh beliau perhatian banget. Ibaratnya kalau Imlek itu semua elap itu disuruh buang, ganti lagi yang baru. Lap kaca sendiri, lap dapur ada dibeliin sendiri, kanebo ada sendiri. Perhatian banget kayak gitu teman-teman. Aku minta bolak-balik ya, nggak cuma sekali 2 kali. Tapi kalau minta bolak-balik nggak diperdulin, aku pakai lap kaca ya seadanya teman-teman. Terus misalkan bilang kacanya begini, kacanya begitu, sedangkan lapnya seadanya. Ya ayo beliau sendiri wegah aku. Melok nggone wong apa kerja bakti nukokno lap kaca. Seperti itu. Rasan-rasan yuk ya mohon maaf. Sore hari loh. Sore bukannya peteng malah puadang mataharinya. Nah, ini okra ya teman-teman sama buncis. Jadi secukupnya aja nanti karena mau numis gubis ya. Ini aku mau ngoseng gubis. Aneh brokoli bolong-bolong ki opo iki. Nah. Kita kasih lihat. 都是这样。 放久了就这样。不是，但是这个是东东哎，我没有给它东东，它全部东。我是这样的意思，但是没有坏掉，但是为什么这么可爱了？看，真的东东，后面到前面到后面全部都东东。不好吃啊。要试看看嘛，有没有甜？不是啊，因为。甜的要一点点。有没有甜？有。 Tanpa dibentuk ya, ini wortel itu bolong-bolong teman-teman, lucu banget. Andaikan rusak itu rusaknya rusak lucu. Bismillah, enak.
Nah, sekarang itu jam 6 sore, teman-teman, tapi puadang seperti ini. Ibaratnya kayak jam 4, jam 5 ya. Cuacanya ya panas. Nyonya pulang langsung buka AC. Nyonya kalau di rumah enak, teman-teman. Nggak betah panas. Nah, bumbunya hanya bawang putih ya. Di sini bawang merah itu ibaratnya itu nggak yang terlalu penting. Aku pernah numis gubis pakai bawang merah, kata nyonya nggak usah, bawang putih aja. Ini bawang putih banyakan ya, karena mau rusak. Lonjo ugal-ugalan. Teman, secukupnya aja. Nah, sedot asap. Bawang putih ya, bismillah. Bismillah ya, enak. Nah, harum ya teman-teman. Bismillah. Wortel masuk, gubis muat ora itu, muat. Nah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Ini kuahnya mateng ya teman-teman. Tak ya matikan, taruh sini, tinggal tambahin garam. Terus ini gubisnya. Gubisnya nanti kalau layu tinggal di wolak-walik. Bismillah. Saya tidak menambahkan air karena gubis ini sebenarnya berair teman-teman. Dia manis. Terus kayak gini aja. Nanti tinggal tambahin garam kalau wis mateng. Nah, kuahnya bening sekali ya, sebening hati teman-teman online. Tambahkan garam secukupnya, wes. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kesukaannya keluarga sini. Bumbunya cuma jahe, tanpa non halal atau kaldu apapun. Nyonya minta yang bening seperti ini. Nah, ini kuahnya rasanya ya cuma asin-asin teman-teman. Ini adalah beligo ya, wes. Kayak gini sederhana saja. Kali karo gubis. Tambahkan garam, soalnya asat teman-teman, takut gosok. Sama micin. Matang teman-teman, nggak usah terlalu empuk, anak-anak suka yang crunchy. Bismillah. Seperti ini gobesi teman-teman, hidung tak iya. Kita tinggal goreng ikan teman-teman. Ini ikan yang sebenarnya bisa dimakan mentah pas waktu segernya, ikan yang bisa dimakan sashimi yang di restoran Jepang itu. Sekarang ini waktunya goreng ikan pakai wajan yellow. Sedikit minyak. Nah, guling. Nah, ikannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita potong sesuai selera sakarepmu. Ini sebenarnya belum meleleh banget. Oh, kok koyong ini melawan arus harusnya. Loh, ini bisa dimakan mentah teman-teman, beneran. Apa ya tuh di restoran Jepang itu? Apa aku radoyan ya barang-barang mentah. Yes. Dot asap, nyala. Bismillah ya. Tutup saja. Pepaya ya teman-teman, nyonya aku suka makan buah pepaya. Ini ono buah naga merah-merah. Ini bagus banget untuk pencernaan ya, dan kaya akan gizi, real food teman-teman. Perbanyak makan buah dan sayur. Nah, ini ikannya. Tambahin garam sekedip mawon. Ini ikannya seperti ini ya, seperti daging sapi.他没有那么笨。不是跟昨天的牛肉差不多啊？里面放盐巴。有，最后放盐巴。
来，刚才手机有没有充电？到什么？充满的吗？怎么样，太太？好吃了。有没有味道？我煎的时候没有怪怪的味道都没有。好甜哦。我们要加围巾啊！盐巴了，我加最后面。这个刚煎起来很好吃。对呀，有可能他们不知道啦，如果等一下跟妹妹说这个是牛肉，知道吗？知道。知道。有鱼的味道。哎，你好，晚上我睡不着。不是茶啦，这个的，中药那个的。好了啦。这个不是叫茶吗？看，枸杞啊对眼睛很好，它有甜甜的味，好像它有肉桂粉，它有一点甜甜的味道。哎呀，小了，太太，对不起，太太，啊不是故意，太太，真的。啊，太太相信不相信？Gitulah teman-teman. Aku suka banget sama ini ya. Nah, jadi direndam lagi. Ini nyonya aku beli, taruh lama banget nggak diminum-minum sampai expired. Yes. Direndam lagi. Lain kubis, kunci. Nah ini kuah beligu. Semua ini deh. Tahu? Nah, buah naga, sashimi non halal. Hari ini ya. Nah, ini rebung salad teman-teman, cuman dipotong-potong. Nanti dimakan pakai kecap asin. Nyonya aku request ini ya. Ini yang dari kulkas itu teman-teman, mesti tak kukus. Jadi taruh kulkas, kalau mau makan tinggal potong. Ditumis juga boleh ya teman-teman, pakai bawang putih, tambahin telur juga boleh. Ini yang simple banget. Mobil sampai datang. Anginnya lumayan gede ya. Tuh ada mobil sampah. Nah itu mobil rongsok, ini mobil sampah ini. Ini lumayan gede ya teman-teman. Ini minyak bekas ikan ya. Aku mau buat goreng telur. Jiwa eman-eman, jiwa emak-emak. Nah, saya enggak ada lauk ya teman-teman. Itu ikan mahal. Mahal. Saya enggak makan. Halal. Aku tambahin garam. Black pepper. Secukupnya.我要先吃饭呢。太太饿不饿？啊？太太不饿了。今天是妹妹跟弟弟有没有生气哦，太太？Nah, aku makan nasi yang kemarin naik. Secukupnya ya teman-teman. Aku tadi siang itu makan 2 piring ya. Pikiranku yang ada di sini tuh mengatakan yuk diet yuk supaya pahanya ramping, yuk diet yuk supaya badannya kecil, yuk diet yuk supaya pipinya tidak tembem. Tapi hati saya yang paling dalam ini mengatakan ambil nasi yuk, pakai telur yuk, tambahin sambal yuk, seperti itu teman-teman. Jadi aku kayak galau gundah-gundana ya. Lebay banget tau yuk ya, mohon maaf teman-teman. Gak usah lebay-lebay yuk, mangan aja. Yo. Pakai telur 2. Aku tadi siang itu harus makan ya teman-teman. Makan lagi. Nah, ini ya teman-teman. Habis ini yang botol kedua wis habis. Nah, ini botol ketiga. Bismillah. Aku secukupnya ini teman-teman. Benar-benar secukupnya, nggak mau banyak-banyak. Yes. Nah, seperti ini ya teman-teman. Aku ambil sayurannya 2 ya. Seperti ini. Nah, ya yuk yang tembem dan kumut-kumut waktu ini makan, yes. Jerawatnya ada 1, ada 2, dan ada 3 yang bengkak di sini.
Mungkin karena kebanyakan makan telur bisa jadi, makan kacang tanah bisa jadi, gorengan semua dimakan bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sore-sore aku undang maem ya. Jangan makan malam-malam. Aku tadi siang itu ya cuman makan kayak gini teman-teman, sisa lauk sisaan kemarin. Saya ndak buat video. Tak makan 2 piring aku. Niatku malam nggak makan. Ini wis tergoda aku. Bismillah. Bismillah. Okra ini bagus banget untuk kesehatan ya. Bismillah. Okra itu ada banyak macam teman-teman. Ini yang gendut punya, terus ada yang lingir-lingir itu. Aku suka yang gendut punya ini. Di sini lebih penuh, terus lendirnya tuh kayak lebih banyak gitu, enak banget. Ya Allah, telurnya gurih teman-teman. Cuman dikasih garam, enak banget. Nasi bulan. Makannya pakai sendok, harusnya pakai tangan yuk. Saya nyisain kubis ya. Ya Allah. Ini ya. Alhamdulillah. Pedesnya Masya Allah. Kok ya pedes seram. Padahal sambal dikit. Aku tuh ibaratnya ya, dalam 1 bulan ibaratnya cuma dikasih makan telur itu nggak akan bosen teman-teman. Saya tuh tipe orang yang nerimo kayak gitu loh, nerimo ing pandom. Apa yang ada di hadapan aku syukuri, aku makan kayak gitu. Alhamdulillah banget kayak gitu. Gobisnya ini saking kelamaan di kulkas, kurang manis teman-teman. Biasanya gobis ditumis kayak gitu manis banget. Ada manisnya, ini nggak ada. Ketolong sama sambelnya ya.
Sambelnya ada pedas, ada gurih, ada asin, manisnya sedikit kayak gitu. Nyonya telepon cucunya kenapa nggak pulang-pulang. Ya bu ya huilai太太. Nggak tahu kenapa hari ini kok kepedesan. Mungkin lambe saya ini sedang tidak baik-baik saja. Alhamdulillah habis ya. Kita makan tombo pedas. Bismillah. Leci. Ya Allah, pedasnya ya Allah. Dan bijinya kecil, wangi, harumnya masuk mulut, kandungan airnya banyak. Manisnya itu seperti manisnya gula pasir itu teman-teman, tapi harum. Digigit langsung ngocor. Bosok. Kita buka coba. Luarnya bosok, dalamnya api ora. Dalamnya bagus. Karena cuaca panas. I like. Wis satu lagi wis. Secukupnya saja. Bijinya kecil banget.